Yachire China for enumbi ya wamwa warehouse wa nyankwanta ya santimantemu na ya tumukura fisa wamwa kasa ya Chanfan fidie ne ho mine ne ho ne mebi ni ho kwan so wamwa ya santi ya to sa warehouse no emu a Adom Kasee etwasui warehouse bi ye no ewa nyankwanta wa santimantam ne emu ye osusu se China dehye no bi ne ye wono mo edia ye kase akwakotomu esanse eho no makwakoye bia bia Chanfan fidie wono mo edia kosisi ho no mo siesie ho enya no nko a nkade bia wode yetu afama gudi enya ne kwa so ne nyina bi ewo ho no mo sa operation si Environmental Protection Authority won mo ena dehye so na hyedan che bia na ode amane bobetu dwa ye kire mu se Chanfan fidie wono mo eba bebra ewo man mu na won makwan mo bia nkokra bi enfama hodo mu fambo man Ghana emu ni nyina na bebo magalamsi ya ekoso a edi o man enya no eto etwa abrasi o Environmental Protection Authority Professor Nanama Brown Kluche eni Adom Kasee de honkomo no odinsem ye na tudwa EPA ya yedwuma no eni se be protect the environment nsuo mframa aye home eni asase a enam so yedwuma aban ana Ghana for the ahye yensa se yenye yenim se Ghana galamsey ase yensuo bebre yakasa ya announcement bebre se nsuo mo agudi etuo no omunja no mutu asase so ene kwa muntu no wopan pa so enti ya ye hu se ya wo shops ya yegina ebia no sesia no warehouses omo ton enuoma omo de ye galamsey wo nsuo enti EPA pia abonten a sa shops no ene ye be close omo since ye ntumi nka so munja galamsey na ye njai omo boa galamsey no mane koso nti our warehouses wo ahwen kwanta sesia na ye wo shops bebre galamsey ho nioma ene omo ton omo ni ehon krata kra so omo ton sa nioma no kra we don't allow any ya Ghana mbremu say be ton Chanfan ho nioma nti our ahwen kwanta ye close down shops ni nyina e pese omo permit omo bedi ye ni say omo pese omo ton caterpillar ho parts nso e bae ye hu yan water pump water hose Chanfan engines ni nyina nye caterpillar enya asembia di